ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଘରେ ରହି ଭଲ ଇନକମ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାସକୁ ଯଦି 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜିଓ ତରଫରୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏବଂ ଜିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବାର ସୁବିଧା ଦେଉଛି। ଆପଣ 28,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି। ରୋଜଗାର ମାସକୁ ଦରମା ଆପଣଙ୍କର 28,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଓ ତରଫରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଯଦି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ହାଏଷ୍ଟ 28,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଘରେ ରହି କାମ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ମାସକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଇନକମ୍ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୋଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ୱାନ୍ସ ଏଗେନ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓ କଷ୍ଟମର ଆସୋସିଏଟ୍, ଆପଣ ଗୁଗଲ ବକ୍ସକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଜିଓ କଷ୍ଟମର ଆସୋସିଏଟ୍, ଏତିକି ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଇପ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଆସିବେ, এই ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓର ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। www.jio.com ଏ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି ଜଏନ୍ ଦ ଜିଓ କଷ୍ଟମର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏମ୍ପାୱାର ୟୋର କ୍ୟାରିୟର। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜଟି ଓପନ୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏମ୍ପାୱାରିଂ ଓମେନ୍ ୱିଥ୍ ନ୍ୟୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିଜ୍। ତେଣୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଏନ୍ ଦ ଜିଓ କଷ୍ଟମର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଣ୍ଡ ଫୁଲଫିଲ୍ ୟୋର ଡ୍ରିମ୍ ୱିଥ୍ ଅନଲିମିଟେଡ୍ अर्निंग। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ବଟନ୍ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାହାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇପାରିବା। ତ ଏଠି ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆବେଦନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବି। ଏଠି 15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 7,700 ସିଟି ପାଇଁ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ଆଉ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ସ ଅଛି, ମାନେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳାମାନେ ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଆପଣ କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ 7,000 ଟଙ୍କା ମାସକୁ କମେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ 14,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିବେ। 4 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 21,000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଜଗାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 28,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଠି କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁରି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ଜିଓ କଷ୍ଟମର ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ଲସ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ वी आर लुकिंग फॉर वोमेन फ्रीलांसर्स हु हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, माने केवल महिला मानक पई ये अवेलेबल अछि। एवं एठी कुआ जायछि जो माने कि लोकल लैंग्वेज जानिथिबे, जियो विल प्रोवाइड कंप्लीट ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर दिस प्रोग्राम। देखंतु जियो एथि पई आपनको ट्रेनिंग ମଧ୍ୟ दबो। तेणु देखंतु आपण केते टाइम काम कले केते टंका पाइबे तार कंप्लीट तो इन्फॉर्मेशन पाइले। वर्तमान चलंतु आमे एथरे आवेदन करवा। अप्लाई बटन उपरे आमे क्लिक करदवा। अप्लाई बटन उपरे क्लिक करदेले देखंतु सीधा सड़क आपणकर पेज को आसी जाउची, रजिस्टर पेज को आसी जाउची। एवं प्लीज प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रथमे आपणकर नाम लिखिबे, निजर मोबाइल नंबर देबे। देखंतु जो मोबाइल नंबर देबे सेही मोबाइल नंबर टी भलो से भाबी चिंती कि देबे, काहे कि ना सेही मोबाइल नंबर आपणकर रजिस्टर होउची। निजर डेट ऑफ बर्थ दे देबे, जेंडर दे देबे। एठी मेल अछि माने मेल माने भी करि परिबे जेहेतु ऑप्शन रे अछि। तापर देखंतु ऑक्युपेशन आपनकर कोन अछि, ऑक्युपेशन देखंतु एठी स्टूडेंट, हाउसवाइफ, सैलरी जो माने सैलरी एम्प्लॉय से माने मध्ये ये कर परिबे, सेल्फ एम्प्लॉयड ये सब मध्ये। तापर पिन कोड आपन देई परिबे।
नेक्स्ट देखंतु एठी जो क्यूआर कोड अछि सॉरी हमर जो कैप्चा कोड अछि ताको आपण ए बॉक्स रे फिल अप कर देबे तापर सबमिट कर देबे सबमिट कर देला परे तांको तरफुर आपण को पाखको जो मोबाइल नंबर टी देइथिले सेही मोबाइल नंबर रे आपण को मेसेज आसीबो ठीक अछि तापर आपणकर जदि सिलेक्शन हो गला तापर नेक्स्ट आपणकर ट्रेनिंग आपणको केबेठु काम करिया पय पड़िबो तो तार कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपनको मोबाइल थ्रू रे ही मेसेज आसीजो कन्फर्मेशन आसीजो तो केमिति लागिला ये अपॉर्चुनिटी निश्चित भाव में आपण माने कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत लिखिबे एवं देखंतु ये जियो तरफरु ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो माने भी हाथ छड़ा करछंती हाथ छड़ा करंतु नाही काहे कि ना ये जियो तरफरु बहुत भल अपॉर्चुनिटी महिला मानक पई घरे भी आपण काम करिवे ता सहित पार्ट टाइम हिसाब रे आपण ये काम मध्य करि परिवे एवं मासको जदि आपणकर 15,000 भी जदि इनकम जदि करंती ताहले बहुत प्रॉफिट आपणकर ठीक अछि तो ये थिला कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु चैनल जदि नुआ अछन चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं अन्य मानक सहित ये वीडियो मध्य शेयर कर दियंतु तो ये वीडियो को आमे एठु रखुछु पुणी एक नुआ जॉब रो अपडेट नुआ अपॉर्चुनिटी रो अपडेट एवं नुआ इन्फॉर्मेशन नै के आसीबी थैंक यू सो मच थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो थैंक यू